Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rin ti surat, ti pakasalitaan ni pagayam tayong chita nga napoluan. Nabartay ka man Berto! Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanabayagan nga napaturog ko digiti duwang anak ko ngem awampay ni Berto. Iturog ko latang ngunak, tao maidan tong lakit di manin itulnog isuna. Idur-turdur da manin di asawak nga ni Berto. Diyos ko aya, hintun ka ano yang agbalbali ti asawak ko na. Agwesong manong nemi agtrab-trabaho mat isuna. Karpintero ngay, uwen. Masapang agriing iti bigat, lutuak iti kanin mi, di kiti ba't anak ko manong nemi, sa kutula reingin idan, no pakanek, at handamot pagbasa manong. Tawan ti talo jay inauna, uno upat jay inauna, dua jay inaudi. Ni John kini Gigi, agtagtagi balayik-laying manong nemi tawang pairapin ko nga trabaho at anang rod. Kadwa palag di anak ko. Manong nemi, imagine? Manipot itinipas ngay ko ni Gigi. Nga anak ko manong. Di addan talo nga bulan na. Siyempre, mabalin manin di ba? Imimbagang kamin idi kani Berto manong nemi kadwan nga babalin. Agkontrol kami pailang. Tapno saan nga dagos nga agadi ni Gigi. Tamarigatan ako na, ngagpas ngay. Naman pa saan mo't nga cesarian nga magda, nagrigat-agdak. Kaya na di agaw awin. Imbagata, ikarkarigatak nga istima rin tibagik. Tapno sanak nga sukat ni Berto ko na. Ngayon sukat nagsamat din ni Berto. Tinangisukatan na kanya kit ni Gina. Jean Mano. Amo naman dati dumininom ngam saan nga kasdya nga mabarbarte. Amo na ti agawid nga saan ko nga suksukunan. Suksukunan kaya di ngam kasuron na, kaguran na. Nga di saan ko nga suksukunan itultulod damat ten isuna, ituldur-tur damat ten. Kinabudno naman nung mabaling kong isapata. Manipod idimpas ngay ko dati duwa ti tawenan nga inaudi nga anak ko. Kami pa yung nagkasta kini Berto. Pinampanunot na siguro Desi ko nagkontrol kami. Mabalin mo nagkontrol. Ibagagmat kang kuha na no kang Berto, sa paim sumangpat rabi ket ni saan ko nga ka-fertile. Ni sepak, handak agsikog. Dodi mo man kahit tag-withdraw. Uno sepak, sa paim to gawid rabi. Kunak pa kang kuha na. Kasi ako mataramidid mga parag-control. Amok ba't manong namin no sa anak nga ka-fertile, ka-safe ko. Di ba, no. Naitulog ton manong namin. Ore ka kaasiak ton nga. Mangririing kang kuha na. Ikarigatak pa nga labaran tapno bumanglo. Sa kuntok kuting-tingin kang kuha na. Awan. No makaput. Talikodan nak no makapuot. Hindi mauma akon manong. Kaslak man nagpakpakaasin nga at palpalamal ti kwan. Panagkinaig ko ti lalakin ko na. Sige, mayat ba't kidya? Tapos sa anak madisturbo. Mayat ba't kidya? Tapos talaga makunang kontrol kami. Sa mesa manong nemi, manipod madidin.
maplat, matay, ti bartek, nga idurtudurda. Masadutak man nga manglablabar, kaya kuha na, no, pampara ko na maglabar. Ditam latan. Naging nga, manong naming nga siya nga, ti panagpampanunot ko, iti matugtog tiri daw. Chida! Chida! Ni kumpadre. Tay kumpadre mi day jay. Tay, anak ti bunyag ni John. Mas lamalasing ko, as leso. Sumati nang itulod ken kuhan. Mabait lang, umay ko likot tiri daw. Kunak. Hello. Ay, kumpadre. Ay, kumpadre. Sensya. Siya ka man tinang itulod ka rin, kumpadre. Kasi nung sa nga siyak ti, mangitulnog kita siyak lang ti sana na parte kada kwada. Kada kami. Kasano kayo nga nakita? Sang-sangpit ko nagabod dyan Saudi. Kan malasig ko pa rin, kumpadre. Kinapundo na. Siyak taging basol na hapag nakaparawang nga minom. Siya tinagpapaalaga po ta sang-sangpit ko nga ron. Ada di pag-ubraan da, asadig di balay. Kasta, ket, nakaawi din nila dumang ka doon. Ngayon, gagawin ka, matanga ka magbakbaklay kang guana ng kumpadre. Isarak mo. Bagi panak ngarut kang guana, kumadre. Dito bilang, dito sopa. Iti kwarto, yung ay. Kasanong isarak mo, ti kwarto, kumpadre, kat ni. Maangot mo sa amin nga, agatirangot ni Madi. Huwag nga ron. Huwag amin. Tilada nga pinupulutan da. Naglalaok. Ano nga amin pinupulutan da. Kita no andat mabalin da katangan na kita ikak mo dito kwartada mapandag gumatang sa naglingag sigarilyo no kumpadre ipagurito sopa yung paida naman ay pasensya kan kumpadre sika pa yan dinisturbo ni kumpadre abay masansan ka no kasto kat isot istoryada. Wala na bayagan. Ng Jack Mario, almost 2 years. 2 years nga. Gusto kumusta nga kami ni John? O patawanan ko pa. Ako pa adi na. Adan Diyan inao din ni Gigi. Manipod nga rin dimpas nga ko ni Gigi. Imbaga kini kumpadre mi di nga kontrol kami pailaan. Kapag tiyak kayat nga pagsasalunod ti anak ko Tsaka mo ta, manipod mo titin kat. Kasi lairan tarantana at mabarbar tagtap no. You mean, kumadre, gaputikas diyang imbagang kini kumpadre, di saan nakasagsagidan? Ha? Saan nakasagsagidan ni kumpadre? Mamata si kamat. Tila pagbagam. Nagsayang nga rin. Ay, anak kumpadre, kas pa nagsupapa ko, itiblangan ti kape, kayo mo? Alaman? Ramanan ka man? Anana? Ay, ramanak man ti templam. Sabalin sa dyanangig mo. Sabalin pa nagtingig ko Manong name Jack Pulos dinamnama. Jack Pulos pagarupen. Hindi mapahanak iti kusina tap nagtempla ti kape sinurot na ni kumpadre. Ket kabayatan manong name nagtemtempla naklaing ng tinagdusul na tangkin manong name iti patong ko. Na, ket inarakop na ni kumpadre. Kumpadre. Ano na natangkin idugdugsul mo Apay marik na. Kumpadre, pang-asim mo ito na babae lang tikin ng tao. Hindi mo kumagundawain ti kasi ng sitwasyon. Kasapulan, di ba? Kasapulan na ito
Amumot pa yaw pa asawa. Kaya kahit ko tinapansan di Saudi ti pat nga tawin. Ngam ti agasawa. Kaya agasawa kami na. Kasano nga dinakbat na origin ubiyak. So nga si magpetak nga wan ubiyak na sang bata. Sa nga balik ko na. Yan tanga hindi laeng, hindi pa ilang kurso natak yung gachita. Uy, kumadre, makikita sa mong agkantatal-tal. Si Mango Akmanong name kat siya ko nga mismo, ito lang amal ka naging ibibig na, madre. Ah, kumadre, mawawak. Painuman ka, kumadre. Kumadre. Manong nemi, iswa mismo tinanguksot ti bestidak ko na awan brak siyempre. Binagkat na sanak pinagtugaw, manong nemi tilaminsaan. Imbag tanalagdalaminsaan, kaputa. Tabla manong. Kat ni, agdadede maten. Oh, kumpadre. Oh. Oh. Kumpad. Oh. Ano ba yung banlayang ang dedi aya? Oh. Mailiw di kiti mansanas ko, kumpad. Opo, pag man lagi din tasikat ng itulnog kini kumpadre. Oh. Nabartek ka man nga minin, pero to, iso nga, oh, kumpadre, Wan manong nemi di mismo nga lamisaan. Impaeddanak manong nga nakababa dagiti sakak. Kaya idi ikayang na dagiti lupok manong nemi kalpasan nga inikat na ti pantik. Sos, kaslakbal nang naidasar nga letsun manong nemi kinitan na maten ti mabagbag. Oh, at da iti bagina manong nemi tinagbaitan dagiti lupok ket ni kastauna yung ti panangan na iti naidasar nga imas manong nemi nga tilapia. Oh, panang sapsap na ti ulo tilapia manong nemi. Oh, kumpadre. Oh, kumpadre, basol na ito ni Berto. Nabartek ka ba't man ngamin, Berto? Kumpadre. Nakaimimas manong nemi ti panangan ni kumpadre. Amumat idi ni Berto ti mangan manong nemi ngem sa bali ni kumpadre. Amuna no sa dinu nga paset manong nemi ti tilapia ti magustuhak nga kinikiniten na sa naiselsel manong nemi nga pagkutsi-kutsyen ti dila na ket nagmayat. No namin ano akon nga naitayok, no namin anon nga naman nemi nga pungot-pungot ti isuna nga mapagpatangkanan. Oh, kumpadre. Kasla maepan nga namin pinsan tinabayagin nga iliw ko, kumpadre. Naglaing ka, Uwan manong nemi di mismo nga limisahan nga indasarnak ni kumpadre. Itay damo kiti mansanas ko ti kang kanin na itanti tilapyak manong nemi nagmayat ti jar ko. Apagiso manong nemi nga ti patong ko ket adda ti igid ti lamisaan. Ket dito'y met manong nemi nga impakla ni kumpadre dikiti duwa nga lupok ko nam. Ket adda ti ulo na manong nemi iti nagbaitan dikiti lupok ket kasta oray ti panagkagat. Kumpadre, mabalak manen. Nagmayat, kumpadre. Mohen manong naming iti mismo malamisaan. Simublatak met manong nami. Te sumat tinagtugaw iti iking tilamisaan. Ket magmayat manong nami. Gaslak lamang mangan iti morton, kumpadre. Dakdakil keng kangem ni kumpadre.
Mapneka ka nga talaga, kumpadre. Oh. Whew. Oh. Gabuta talaga nga natilamsaan mano. Dito'y kami nga nagbuwabo. Kan naggabgabo. Pasaresyak na kinunay kat isunat na kinrabaw. Nawin adun manong name hagundaway. Hindi ta nabiglak. Hindi ta da agsigam. Hala, kumpadre. Nakaring samatan ni kumpadre. Hala, katusto na nga rin batin. Ore ta na paanong tiili mo. Awanin ti problema mo, kumpadre. Agyaman na, kumpadre. Ayun na. Talaga, 2 tawan, eh. Ayun. Baglagi din na sikat ng itulnog kiniperto. Siyak tumanin ti mga itulnog kang kana. Ha? Diya pag-ubraan na, abay lang ti balay. Painumat tumanin eda. Siyak tumanin ti aggastos. Siyak tumanin ti umay mga itulnog kang kana, kumandre. Kitagpeso ba nung name? Rinabi. Ngam sala mapasamak, sala awam mapasamak manong name nukas ta nga madanunan nga agreglaan. Minukalpasan nga malpasak tumaten manong name alamanin. Diya ka mo manong name tatimat la pulos makadlaw ni Berto. Tati kabigatan na Sita, sino man ang tinangitulnog kanyak trabi? Ni man ang kumpadre Simeon? Apa ay mumat lang ya? Madmadlaw mumat lang tultulod na ka? No, hanak pa na Bartek, ibagbagan ano ka? Alaman sumlat akong padre, oray ta, dakmat na magitulod kang ka. Kunana, apa sikat magitultulog no ka kanyak? Siya, manipo didi. So, asal salud-sudang no, sumanan tinang itulog kanyak. So, iso, di ka lang mabain. Ilib-libre na kaya pati inuman. Sana mo pala distrupan nga itulog na. Di ka mabain. Kinukumpadra. Tawa na karot ha. Iso taggastos eh. Kita nasayat nga rin nga kumpadre. So nga iso taggastos. Brakman na mo. Ano ti mo? Berto, kaano din na odi nga panagkanaig ta? Ano't koneksyon ko maneta? Iti saritaan ta. Abi, bigla mo na ibaga, nasa lusod kasta. Isa ba rin saritaan? Tikit ko sawan. Di ba ibagbaga kang kaidi nga sa paim na gawid, kapunta saan ko nga ka-fertilita, yung saan ka matagtumpad. Gapo iti data. So nga siya yung tinaramin mo? Tinaramin ko nga niya! Uy! Sige, petag salangat nga sa mula naman tungtung pa lang responsibilidad mo sa kasasta pa sa om. Abi, agpungtot ka. Una na sa om. Anong sa om? Una na. Gapo ta, Jaymon maaramid kat iso nga kwa. Nagsapul kan. Ay, apa ka magsapul ha? Abi, agpungtot ka nga rod. Una ta, pagbabasulan ng kikidin. Sino ano saan di saan? No, pinagpaiso ti amin. Makapapatay ang lagi din. Kinuna naman na migit pimanaw. Diyos ko. Dan sa amin din madlaw na. Una da mangidandanon kang kuwana. Sino mangidandanon kang kuwana? Uno, sus ko. Dan sa amin, makakit-kita ka na kami. Kinon ko nakitinakam ko manong namin, kasano? Baka da karuba nga makakita nga umay itulnog ni kumpadre ni Berto ket mabayag santo agawid. Wala, Diyos ko, gura ka. Kasaritak to ni kumpadre.
Masapong na, agad na kamlang. Manong nemi, itine karabyan na nga may intulod ni kumpadre ti asawa. Idi araw ko pa na inwatag ko. Apa inwatag na? Tsakong kayat kumpadre. Ano? Tsakong kayat. Apa yung mo kayat? Makadlawad ti asawa. Makadlaw no. Nabartay kan. Maputa na yan. Tsakong kayat. Kawit kang kumpadre. Kahit mabaling ka di. Nasaan mo ito ng itulog met asawa? No, adantuman sa bala mang itulog, okay lang. Basta nasi ka. Ngayon isumot manan iti karabyan na manon nini. Kat iti dayta nga panang itulod na kanyak manong arakupan na magulugulago lang. Kumpatre, ibatanak. Kumpatre, ibatanak. Apa ka di kambatan? Kumpatre, ibatanak. Ibatanak ko na, ibatanak. Ang gigisa ka na. Ibatam! Ibatam ti asawa! Kumpatre, ibatam ti asawa. Sige, inibatangon. Kumpatre, pumanawan. Tanusan ka pala pumanaw. Kat maalak na di paltog ko. Paltugan ka. Ada paltog mo? Unusan kat alak di baladaw ko kat tagtatag ka tanapino. Pumanaw kan! Kinuna ti asawa kat nagtulungan iti kusina. Pumanaw kon kumpadre. Pumanaw kan! Talaga pumanaw akon. Naging babatay ka ti loko. Inagsubli ti salas ni Berto manon nemi. Nagparinto mga kilsangwanan na. Berto, pakawanin na. Berto, pakawanin na. Ala nakita mo tsaka sa taon iti parang gulagol kong ipilitan nak ni kumpadre. Ibag lagi din na nakariing ka, ang kagayam nga na Berto. Pakawanin na. Kila, yung nusot pakaragsakap, ti panang batag-batagbot mo kanya agad. Awan maramid ko. Kaneta nakatagtadim nga mo nga gigim mo. Yung manunotam ko Berto. Sino pa iti ina na ginituan nagtanugas pagkarikan ta mapapatay na. Insigurado Berto, mabalod ka kasano pa iti anak na. Magyaman ka. Taisodatin mo na nga napanunod ko, Chita. Dakitan na ko. Berto, pakawanan na no, apay ginaramin ko. Namin na doon nga nagkitkadak ni kumpadre. No, apay kami nga sopelan mangitulod ka. Pakawanan na, Berto. Saan doon nga maulit? Nagsubli manong name iti asawa kiti kusina kiti agsubli ni salas awanan ti buneng. Yung nagtalina edak ka nakaparintumeng. Tumakderkan. Napakawan na ka din Berto. No saan ko lang pagpagapu ka na kita na ko. Talagang napapatayin ka kuma. Kaya bagakin ka idi, napapatayin kayo. Saan kuntun ngulitin, Berto? Sige. Kajak tumatan aramiden. Tagbarbarte. Idad kuntun na niya na kasapulang. Kaya manak, Berto. Sabi ko matagpeso nga saan kantun nga mabartek pa'y, Berto. Kaya nagpeso manong name. No agawid, nakainuman ngam saan nga nabartek. Gagangil lang. Ngominom, pampagusto lang agad. Nga masulo ng ti agawid manong. Kadagidin, isimarsurunod nga rabi manong. Naman pa'y madla ko, kanalamiis isuna, ta siyempre, nabiit pa'y nga naluktalad na, naliplipo ta kisuna.
Nga makakaan siya ka mangkarkarinyo kang kuana, aging ka mapagustuhan, kat mapagustuhan mitirik na. Aging ka nga damanin, agpitpitik itsaklot ko. Putot ko dahil tao, no putot ni kumpadre. Berto, nabayagan nga awang kami kini kumpadre. Sani, tuwala bulan da ito. Kagama na ka, tatalaga nga putot ko. Lipatan tanti na palapas, Berto. No maminsan nanugutem nga nagbasol kami. Kalawan. Kada tangorti ka po nanuaping si papakawanan ka. Ipatpatag ka, Chita. Itinukodan ti amin. Kat sabi ko nga, tasantun mo ulit amin. Sabi ko nga. Kat kasta nga rin tinapasamak ba nung manipod idin. Awam mo ti magitultulnog kang kuha na. Hindi. Awan ti pakasulisog ako nung magsulisog kanya. Nagbasulak man nga talaga, nugutek kanagyaman ak. Takas ke ni Berto, tinagbalin nga asawa. Nabartek ka man ni Berto, kunakno ko ang mabartek itinaragsak na nukasta agpapas kami. Iti kasta unay. Dito nga rod, manong naimi ti pagkasalita, kanagyaman akluha na iti anus mo, kanang ipasa. At sabi ko matadamat ni batik nga adal, liluwakin pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program, and God bless. To'y nga nagyaman nga pagaya mo, Chita. Chita, thank you very much kang ka, Chita. Ayan. Ayan, pakiuray ka sa Dinemis Jr. Kasi yung yung isar sa subar sa ruro ni Sona. La, baba na po. Into bigat, dirmanong nemi. Akikita tayo tumanin. Ayan.